урматтуу карыялар, урматтуу аксакалдар, апалар, улустун улуу күнүндө неберем марттын тушоосун кессекпи деп силерден бата сураганы турабыз. Мынакей өткөн жылы 7 мартта ушул балам төрөлгөн. Биз атын Март деп койгонбуз. Ал айга караган жокпуз. Биз Март болсо экен, берешем болсо экен, жагымдуу, элге жугумдуу болсо экен, эл турмушун ойлогон бала болсо экен деп Март деп койгонбуз. Анда эмес айланайын, аксакалдар, баламдын тушоосун сиздер кесип бериңиздер. Мына балдарыбыз даяр чуркаганга. Кесесиздерби мынакей? Келгиле анда бутун байлап, ала жыпканакей, бычаганакей, алып келгиле бери. Тура жанымды чобайын, аябай карады го мени. Келгиле. Ой canım, hazır. Ne oldu bu ne? Ne oldu? Vay. Akıl. Aylanayınlar, mına Kudayga jantıp 7-9 жасады меле, nandan oğuz deyip toydu başlayın deyim anda. Tegine çok. Tegine al. Mına Mart balağıstın tuşosu kesildi, alacibi çeçildi. Balağıstın baskan kadamı kutlu olsun. Gelecekte yolu şıdır olsun, yoldaşı kıdır olsun. Enelüden erkek olsun, atalıdan artık olsun. Ömrü uzun bolup, ömrü ardayım uzun bolup, berekeli ömür sürsün. Elge yurtka hizmet kılgan, er azamat uğuldardan bolsun. Amin.